ke public hearing ke Sri Cement Limited walaupun man dengan Maclear State Pollution Control Board hakara siang lum percen ke cenong daistong ko em hapo nong kle ilaka is JNT Hill District mem cha e giwana bar ke ilaka wa wan cimenta ki kesan JNC ko wada lai chakan ke public hearing de chem ko wada bo de ko wi ke truck dumper hapri surok wada em le ki bru ki wada yang yo khang lat ya giwana bar op sia ki Nei liang presiden ke JNC usam por miling do ong wa yakni public hearing em depan man de light lot tang wa de penting pesmej ki bru hai wa de em le ki bru bertemu ai do ridar ki wara din wa ki wara semakian de bentip le wa nei da wa bo yakni damper hado audisi le da hab o her negeri yo lai de kejet i pen yo wat audisi le em bor wa khmat ki bru Cuk ong le bom yu pulit tang wa em bai de ki bru sap mas wa em hatum but luti wa pa jai la iwan usam bor mi de kaung le wa tu ki wa chong chnong go percha yakni karkhana ta chadat ki ho mut ki wa lai yakni public hearing kamter ong wala kam ni teng khai ki kondon perman public hearing ne ha wa ro ki wa chong chnong la wan gi nei wan le em hok ki wa lai klam lai chim benta Ipo ilkala si susi dur dirang. Si susi dur. Isa topi ipo ilkama ma. Ile ipo yung jenti mo. Biar mo dong ma. Mustam mo em kam bi daw em kam bi. Chawa ichi. Iga sani bichis pa na sis pa. Yung bi iwan ini. Kami ko ay auri ma ikwa yung pa. Ile em kuai auri. Ile kuai auri. Kami kinong kerjan Eswa. Amma nakliang yung PB1 bigat ini 1P duk giliang perca. Tesau si uang aktif M hi kiwa P1P nakliang kiu kersan. Man hau pun bi video. Negesngi niliang yung i ka Jaintia National Council tempawi ke jing singau si ka ukro jing sken ne deman go kasngi wa ka Sri Cement de peman go ya ka public hearing ha ka chnong dai stong ilka nong khle andre i na ka liang ka sen hawa perchangi ulai cha ka thaw man ka public hearing cha pan sanga e ha chiten luti don hi ka wa yu phla chu chu wa da em ko wi ka dampar ka wa cha ya surok ka wa da kata ya ka lai ka wan yang kipat ba to do ka tela da bu bi ya ki kini ki Sri Cement de bu ko ya kita ki kang ki yong ka wa chispa ngut ki bru ki wa khang lat i wa ulai cha ka thaw paman ka public hearing de bo ong kani to ka kam yong ki laka yong i ta kani hi man ki ka yu pediang le ne ka wa man percha ya ka an ne ba ka kam ka EIA notification arajan ru de kelam chego wa nu nong chong chnong yong ka Meghalaya yu pen snyau ya ka jing snyau ko yong o ha ka nu ka public hearing kham tam heyato wa ka jing cha kta ya ka mariang le ne ya ka environment ka yong i na ka liang ka sen da pangkhra ya ka jing tho ka wa man janai bha da kadaw la ya chibon ki jing duna yang kani ke EIA report yang kani ka Sri Cement ne ba am ke jing tengkhan ya ki kendon yang ka EIA notification arjan ru handre ka wasal siu ong wa im yo yu poi che ki thai ki thau ki wa thmui te i kam ka sen mam ko ai kanu ka jing snam le ne kanu ka jing ya klumar wa ki pradok ki prasnam ki yong i ta da wan da dong biang i cha kani ka da dong de ni kata da mi hini po khmat office UDC bo up UDC kanang yo submit ya kani ka jing tho ka yong i ina ka liang ka sen pen pau ka jing snyau si ka wokro wa yoi wa ta apo ka district ka yong i kat ni ki an member ki polis hejing sket report wa cha khang luti UDC da lai na khmat yong i de perchang i kelam UDC wa ta kanim to ka galuti 100 UDC da kan ta jo we kelam wa i de wa ongu wa ta yu kelam ni haden ta jing sket abo UDC de yo ya kini ka jing ja jing sket ka kamram ko yang o ta open sange le ne kun ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut hagani ke luti ulai cha public hearing ta yo jing tip chu chu ile bobat kinong chong chnong yong ka dai stong ki wa percha dam ke jing khanglat ke yiki da ki ni ki bru ki wa da kani ka Sri Cement da pangkhre go kita ki kang chnong ki yong ki te i kam ka JNC hi bum chong klik ti i andre ya kani ka kam i daw lai ga cha khmat lang ba ka ain ye ulai cha do cha high court ne benta kani ka kam ne ba kani hi man go ka jing yu roi ka jing pangkhan ya ka constitution yong ka India ne ba ka constitution yong ka India da kadaw chego wa nu nong chong chnong yong kari India emu ka hok wo pen snyau ka jing snyau ka yong o freedom of speech le ne freedom of expression ta kani him man go ka jing yu roi do ya ka hok yong i hindai da man go le ka jing yu roi ya ka constitution of India
te ina kalian ke JNC wom ye pediang ye kini tadau percangin le up UDC le di ala di mentu dau iklami wo dau panjing che na o halor kini ke kam te kini to ke message ke clear ca ke government wa senge no kini ke jingle dan bor ke yang pi kenmo wa hadin sound snem ke bor ke yang pi dau kut go te nei te dau i kam ke JNC kwa ye pi kam mo paj ba de jet u ye pi chikri hok yu paj ba kham tam wom ho yu ben pi kiduk kirangli ta kini to ka message ko clear wa ina kalian ka sen mom yu pediang dalile ya kini ki jingle bean ki jing penam kam da ki kang ki jing wam hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upa je ka law and order han resnal si wang wa ka police department la daman ga kanong pajti don hi hejing ito wa kini ka kam